ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. It cannot be acceptable to anyone in this house for African people, colored people and Indian people to be poorer and have fewer opportunities than white people. Mopresidente Ramaphosa o tlhotse ya ganne boikuelo jwa gore melao ya go matlafatsa bantsho ke gore BEE e phumulwe. The circumstances around the allegations, the conduct of the educators, school management team, the principal, whether the matter was reported to the department. Balelapa la ga bo morutwana wa mophato wa R yo tlhokafetseng kwa sekolo beke fetileng ba batla dikarabo. They have been taken in for questioning at the moment. Like I have said, from the questioning and taking of the statements from the witness and the victim, the investigation will unfold from there. Go tshwere babelaelwa ba le babedi go akaretsa morawe mopresidente wa maloba wa Zimbabwe morago ga go thuntsha le go gobatsa modiri wa motshingwaneng ka kwa Hyde Park. Mo go tsa metshameko ditoro tsa Orlando Pirates go fenya league di le tse di fapa di kopane le dinta di fuduga mabane mme fela ga ba wa mowa. Mogaetso madume tsa maitsiweng ano dikgang re di simula ka gore mopresidente Ramaphosa o kgadile ka bogale boikuelo jwa go phimola molawana wa go matlafatsa bantsho mo ikonoming yo o itsegeng jaaka BEE. Ramaphosa o kgadile ditona mo pusong ya motlhakanelwa le go balatofatsa ka go bua diphitlhelelo tsa puso go bona dipoelo tsa sepolotiki. Mopresidente o na tsibogela dingangisano tsa puo ya gagwe le setšhaba. Mopresidente o ikuetse gape go makoko a sepolotiki go nna seopo sengwe go ka rarabolola dikgwetlho tse naga e lebaneng natso. A re naga e dira sentle go latela dingwaga di le robedi tsa ka go sešwa ditheo tsa puso. Gape mopresidente o tletse solofelo ya gore Aforika Borwa e gaufi thata le phetogo ya ka bonako ya kgolo ya ikonomi. Go le jalo, o gapetse thoko boikuelo jwa gore go fedisiwe matlafatso ya ikonomi ya bantsho kana BEE. It cannot be acceptable to anyone in this house for African people, colored people and Indian people to be poorer and have fewer opportunities than white people. It cannot be acceptable. And remembering that that was the order of the day in the past, and it can therefore never, 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 never be acceptable that should continue. Mopresidente Ramaphosa o gateletse gore melao e ka ga ditlhabololo e botlhokwa go ka netefatsa gore baagi ba ipaakantse. Now, despite this progress, the average income of white households is still nearly 5 times higher than that of black African households. This is the gulf that we must close. O ne gape a ama ntlha ya digongwana tsa disenyi go latela bopaki jwa Khomišene ya Dipatlisiso ya Madlanka le Komiti ya Nakwana ya Palamente. We will not allow criminals and criminal syndicates and gangs to prevail. We are going to go after them and we will deal with them. O ne gape a kgapela thoko ditsitsinyo tsa gore dipeeletso tsa ditlamo tsa poraefete kwa maemelakepe diterena ga mmogo le motlakase di tshwana fela le fa di ka fetolwa go nna tsa poraefete. Let me be clear. We are retaining the public ownership for those who believe that we are privatizing. All we are doing is to bring in strategic partners. Mopresidente o gateletse ntlha ya gore komiti e lebeletseng mathata a tlhaelo ya metsi e tla mekamekana le one mo masepaleng ba ba farologaneng. It will also require mobilizing resources and expertise to support municipalities that are in crisis and make interventions more quickly and more effectively. Mabane ka nako ya dingangisano tse di ka ga puo ya mopresidente le setšhaba. Mo Palamente wa EFF Sihle Lonzi o ne a lela thata
ka seelo se se kwa godimo sa botlhokatiro go bašwa segolobogolo go dialogane o ne a neela moporesidente di-CV tsa bašwa ba ba sa direng. Over 5.7 million young people are now registered on the SA Youth Platform. To date, over 2 million earning opportunities have been secured by the young people who participate on this platform. Now, many young people in our country now know that there is this platform, and they flight their CVs. They flight whatever experience they have on this platform, and employers pile in and identify those that they would want to employ. Ga ba gare moporesidente Cyril Ramaphosa a re monongwaga e tlile go nna ngwaga wa dingangisano bosetšhaba tseo di tla thusang go tsweletsa naga e kwa pele. Go solofetswe fa puo e ka ga seemo sa porofense ya Free State e tla rebolwa ka moso. Bontsi jwa dintlha tse Tonakgolo Makhwini Letsoha Mathai a solofetseng go di akaretsa mo puong ya gagwe di akaretsa botlhokatiro jwa bašwa, tokafatso ya ditsela le mafaratlhatlha ga mmogo le tokafatso ya ikonomi le pabalesego ya batho ba porofense. Tonakgolo Letsoha Mathai o tlile go itsise maano a gagwe ngwaga ono le se porofense e tlile go se direlang baagi. Mo ngwageng o fetileng, porofense e tshepisitse go baakanya ditsela, mafaratlhatlha, ikonomi, boitekanelo le go baka ditiro gareng ga tse dingwe. Le fa go le jalo, di masepala tse dingwe di tsweletse go koafala, mme jaanong di mo tsamaisong e kgethegileng. We want to get the basics right and improve service delivery to our people. We have committed to improve the work of community development workers to better serve our communities. Discussions are underway with municipalities to establish reporting mechanisms for CDWs. Kgwetlho e nngwe ya potlako e o Tonakgolo a solofetsweng go bua ka yone ke palo e kwa godimo ya bolwetse jwa monomo le tlhakwana. Baagi ba Free State ba batla go utlwa gore matshelo a bone a tlile go tokafadiwa jang. There's not going to be anything new. It's always the same statement, the same budget, the same allocation, but you're never going to see any improvement. The Premier must reduce unemployment for the people of Free State. DA ya re porofense e tlhoka mafaratlhatlha a tsepameng a ditsela. We are hoping that during her State of the Province address, the Premier will deal with many of these and many other issues that affect our people in the Free State. Makoko a EFF le ACT a ra batla go bona tiro e tsweletse. As one businessman who's actually benefiting in the main, who happens to be Johan Cronje, every big project which is happening in Free State, it has footprints of Cronje. We need accountability, measurable outcomes, and real investment in infrastructure and communities, not another SOPA that will be full of hollow promises. Kokwano theo ya molao ya porofense ya re fokoditse tekanyetso kabo ya ngwaga ono go tswa go diranta di le dimilione di le 4.5 go ya go di le 3.3. Re boe gape re go amogele mogaetso mo karolong ya bobedi mme re di tsweletsa ka gore Moleftente Mogolo Shadrack Sibiya o bega gore Vusibusi Kate Matlala o ne a duelela Moleftente Mogolo Hilda Khosi Sinthumule karo e itsegeng ka BBL. Sinthumule yo ga jaana kokometse maemo a ga Sibiya jaaka motlatsa mokomišenara wa bosetšhaba wa nakwana mo lephateng la Matseka o tlile a tlhagelela fa pele ga komišene mme a neela bosupi jo bo akaretsa maikutlo a gagwe a sa siamang ka go ka phatlalediwa ga setlhopha se se batlisisang dipolao tsa sepolotiki. Lepodisi le le neng le sa itsewe le go tweng le dirile se se itsegeng ka BBL e leng karo ya go oketsa marago le dueletswe ke Vusibusi Kate Matlala le senotswe mme gatwe ke Moleftente General Hilda Sinthumule. Seno ke jaaka Moleftente General Shadrack Sibiya a na le ka go faposetsa potso ya dikgolagano tsa ga Kate Matlala le batlhankela bagolo ba SAPS go tswa mo go yena go ya go Sinthumule. It has been alleged that General Sinthumule personally benefited from Matlala in circumstances that were not disclosed. These allegations include that certain elective medical procedures were performed by medical practitioners, the cost of which were paid for
by Mr. Matlala, I am advised that these benefits were not declared through any formal disclosure. Sibia o tlile a ithulagantse go utlwala le go rebola kgatiso kgatlhano le Senthumole e le matsapa a go supa gore maikutlo a gagwe kwa komisheneng ka ga go phatlhaladiwa ga PKTT ga se a supileng mo puisanong ya bone ka mogala ngwaga o fetileng. On numerous occasions during telephonic conversation between General Senthumole and myself prior thereto, she was openly critical of the PKTT. Especially, I recall a particular telephone conversation in which General Senthumole expressed the view that the PKTT was untouchable and alleged that, in her opinion, the task team was being used to siphon the budget allocated to it. Seno, ke bontlhabongwe jwa lenaane la dipego tsa Sibia a di dirileng ka ga badira mmogo ka ene e le fa le ka go ikamologanya le magatwe a dirilweng kgatlhano nae ka go tlhagisa merero ya tlaleletso le fa go ntse jalo o na tswelela go gadikiwa ka dipotso. Simple point is nowhere do we see anything that recommends closure in respect of task teams, a category under which the PKTT falls. Chairperson, let me accept. Babelelwa ba le babedi go akaretsa morawe mo presidente wa maloba wa Zimbabwe ba tshwerwe morago ga go thuntsa le go gobatsa go masisi modiri wa tshingwana wa Hayden Park mo Johannesburg. Sebueledi sa sepodisi mo Gauteng Colonel Dimakatso ne ba hulwe o tlhalomise fa sethunya le matlhatlhela a dirisitsweng mo thuntsong eno di santse di timetse. We have not been able to get the firearm, but we are still looking into it. So it's correct to say that at this stage, nobody has been arrested? Yes. So why were they in handcuffs? No, they are just being taken in for, they were not in handcuffs. They were in handcuffs, they were? Yes, we were just securing them so that they can cooperate with the police. So you said they have been uncooperative, because this is the reports that we've also been getting on the ground. I can say that towards the end they were uncooperative, because if they were cooperative they would have told us where is the firearm, but they are not telling us where is the firearm. But we do have a victim that has been shot, so it states that the person, it clearly shows that there is someone who has been shot, but where is the firearm that shot the person? So when you and there were only 3 people in this house at that time. So that's why those 2 people that were in the house, they are taken in for questioning. And like I said, from the questioning that we'll be doing and the statements that we'll be taking from the witnesses and from the victim, the investigation will unfold from there. So when you asked them where the gun is, what did they say to you, especially at the end, because they were not cooperating? They haven't told us where the gun is. They are not saying anything about the gun. But like I said, they've been taken in, and that will form part of the investigation. Re sa lefoa dikgang tse le sa tswang go di amogela ke gore mapodisi a thumang jaanong kwa legaeng la baga Mugabe kwa Hyde Park go batla sethunya se se dirisitsweng mo phulong ya legae leo. Re go amogele gape mogaetso mo karolong ya bofelo mme re ditsoletse ka gore ba ga bo morutwa wa grade R yo tlhokafetseng kwa sekolong sa sepotlana sa Bennett Isaacs kwa Coronationville mo Johannesburg beke tse pedi tse di ka nnang pedi tse di fetileng ba solofetse go ka re kwa bokhutlong ba batla go bona boammaruri jwa loso la gagwe. Lefapha la thuto mo Gauteng le tsitse semmuso setlamo sa semolao sa se tlile go ka batlisisa dintlha ka go tlhokafala ga gagwe. Manqoba Mnisi o gobetse kwa sekolong mme se se bakile loso la gagwe ga se itsewe. Magwe Manqoba Mnisi o kgaratlha go amogela ka mokgwa o morwae a tlhokafetseng ka gona. Dintlha tse di sa tlhomamang tse di ka ga leso la gagwe di tlogetse mmagwe a botsolosa sekolo. Isihlamba somntwana sidabukile. A re jakete ya sekolo ya morwagwe e ne e le leswe ebile diaparo tsa gagwe di gagogile. A re ga a tlhaloganye se se diragaletseng morwagwe. A isibuyele nento engcono. Mosimanyana yono o ile kwa sekolo malatsi a le mane fela pele a tlhokafala.
Mmaagwe o batla gore ba ba rwele maikarabelo a leso la gagwe ba tseelwe dikgato tse di gagametseng. Ngicela i-justice. Ngicela nje ukuthi loyo muntu loyo abolele ejele. A re ga a kgone go robala. Mowa wa gagwe ga o kgone go bona kagiso ka ga se se diragaletseng morwagwe. A re ga a kgone le go ja. Angikwazi ukudla ngiyazibuza ukuthi ngidla kanjani umntanami yena angadli lapha khona. Mmaagwe mosimanyana yono wa dingwaga di le 5 a re ga a dumele tlhaloso ya gore morwae o wetse ka fa teng ga ntlwana boithusetso ya sekolo. Setlamo sa babueledi sa Buthelezi Vilakazi se tlile go batlisisa morero ono go pulula boammaruri. The scope of investigation will involve whether there are any merits to the allegations, the circumstances around the allegations, the conduct of the educators, school management team, the principal, whether the matter was reported to the department, the cause of death of the learner. Lelapa le dumela gore mosimanyana yono tlhokafaletse kwa sekolong e seng kwa bookelong. Mokhuduthamaga wa lefapha la thuto mo Gauteng o solofeditse go sedisisa ka ga morero ono. We are going to give them answers. I've committed that I'm going to give them answers, and I'm going to give them answers. Be it comfortable or uncomfortable, they deserve to know how their child passed on. Did the child pass on at the school or the child passed on at the hospital? Mmeo ga go gileng pelo yono o beile tsholofelo ya gagwe go pegelo ya setlamo sa babueledi gore a gomotsege. Lefapha la dipalangwa le pabalesego ya baagi kwa Limpopo le neetse beng ba dipalangwa malatsi a le 60 go simolola ka mosupologo wa Tlhakole ya le 16 go konosetsa dikopo tsa bone tsa makwalotetla a go ka dira. Ditiragalo tsa sešweng go akaretsa dikotsi le go ka pega barutwana ba ba fetang selekanyo di tlhagisitse dikotsi tse baithuti ba lebaneng natso. Kgoro ya dinamelo le polokego ya badudi ka Limpopo e re difatanaga tša bana ba sekolo ka moka ga tšona di swanetše go latela melao. Beng difatanaga tše ba file go fihla ka la bohlano la 17 kgweding ya Aprele lenyaga go dira dikgopelo tša mangwalo a go rwala barutwana. Mo nakong ya matšatši ya 16 kgoro e re e tla thupa difatanaga tšeo di sego tseleng le tšeo di senago dikontraka magareng ga mong sefatanaga le motswadi wa ngwana ga e šita le lengwalo la go tšwa sekolong la go šupa gore o dumeletše go rwala barutwana bao le bona ba šomišago divene go nametša barutwana ba ileditšwe. Baotledi ba na le maikutlo a fapanego malebana le se. Nka rata gore banna beso ka ge banna ba re file 60 days ne sentse re teng re dia di-permit. So bothata gore ke bona ba bangwe re no rata wa no dula re bolela Aisha ya ga nna botsotso nako e ke a enough because the more le sang mmereko re yana go traffic the more re nga re ditšhelete e ba inyaka gore re kgone go credit. Batswadi le bona ba re go ingwadiša ga difatanaga tše go tla tiišetša polokego ya barutwana. As for me, I'm agreeing with the government that the transporters must be registered. And what I know, the guy who is taking my child to school is registered. Sa mathomo ba swantse go checka pele le driver bona gore driver bona e sobo-minded ye mo seemong se se botse se le gore ka kgona go tlela sefatanaga gore se ka kry-a le gore ba baswa ka gara dikgobadi. Kgoro e reng ba dira dikgopelo ba swanetše go tliša ka sebele dikgopelo tša bona dikantorong tša kgoro tša selete kgauswi le bona. E re ba swanetše go ba le dintlha tša maleba gape ba seke ba ba le pego ya bosenyi go ba yona criminal record. Re kgonthišiša le no bontšha gore re nyaka gore bana ba rena ba ya dikolong ba kgone go ya ba bolokegile ba sepetšwe ka dikoloi tša maleba tša ba le safety e nyakegang. Kgoro e eletša batswadi le bona go ntšha mahlo dinameng go netefatša gore difatanaga tšeo di nametšago bana ba bona di bolokegile. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. E jalo kgwele ya dinao motho wetso dindilekano tsa maitsibueng ano dikgang tse di latelang tsa sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho boinelo molebimang ka ponelopele ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang mo gaetso Phiri o rile ga bosegangwe.
ke leboga Katlego ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella mo karolong ya KwaZulu-Natal ra la karolo ya Free State le bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le masarasarana pula diperesente di le 30 karolo ya Limpopo le Mpumalanga tla itemogela pula diperesente di le 60 re lebella ka moso fa re lebella mo bogare jwa naga Free State tla nna le gone go itemogela pula diperesente di le 30 karolo ya Lobopo tla nna le gone go aparelwa ke muwane me fa re lebella mo karolong ya KwaZulu-Natal le karolo ya Eastern Cape di tla nna le gone go nna le pula diperesente di le 60 ka moso ba mema bosa bana le gone gore tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya KwaZulu-Natal le karolo ya Free State re lebella ka moso le teng dipula tsa matla ka dibe di na le gone go tswelela mo karolong ya KwaZulu-Natal re lebella di temperature tsa rona Johannesburg ka digata di le 17 go a go di le 27 Springs ka digata di le 16 go a go di le 30 lebella mo Limpopo go tla nna le gone go nna le pula le phalale ka digata di le 20 go a go le 35 lebella mo Kopane le teng go tla nna mogote mo Thapame ka digata di le 35 Mpumalanga lebella mo province go tla nna le gone go nna le pula Mbombela ka digata di le 19 go a go di le 30 Sekunda ka digata di le 15 go a go di le 30 Standerton ka digata di le 12 go a go di le 30 KwaZulu-Natal le teng mo province go tla nna le pula Richards Bay ka digata di le 21 go a go di le 34 eMnambitsi ka digata di le 15 go a go di le 32 Eastern Cape province e tla nna le gone go nna le pula East London ka digata di le 19 go a go di le 22 lebella Willowmore ka digata di le 15 go a go di le 30 mo Thapameng Western Cape fa re lebella bophirima jwa province bo tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Laingsburg ka digata di le 17 go a go di le 35 Oudtshoorn le teng ka digata di le 17 go a go di le 35 fa re lebella ko Worcester ka digata di le 18 go a go di le 36 Northern Cape le teng mo province go tla nna le pula DR ka digata di le 19 go a go di le 32 Upington ka digata di le 23 go a go di le 35 fa re bella ko Springbok ka digata di le 17 go a go di le 33 Free State go tla nna le pula Fixburg ka digata di le 14 go a go di le 29 Welcome le Porterville di tla nna mogote ka digata di le 34 mo Thapameng fa re bella mo Bloemfontein ka digata di le 17 go a go di le 32 mo Bokone Bophirima le teng go tla nna le pula mo provinceng Rustenburg ka digata di le 17 go a go di le 32 Swartland ka digata di le 17 go a go di le 32 fa re bella mo Bloemhof le Taung di tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 32 le bella gape ko Vryburg le teng ka digata di le 18 go a go di le 32 mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.